Mihang'o yothe irugamire ceni tauni-ini ya Kisumu, barabara igituika gitumiro kia maabithaa a borithi na arumiriri a ngwataniro ya Azimio thiini wa nditimurano hiu iria yoire mathaa. Riera ria kuruta maithori kuma kuri maabithaa a borithi rikuhitukanagira iguru na mahiga nyuguto kuma kuri arurungani aria mahingire barabara na thutha ucio mamundia mwaki ngari igiri wabici-ini cia kiama kia UDA. Maundu mauma otaguo tauni-ini ya Migori kuria arurungani marokire barabara-ini o tene magithararia ukui barabara-ini ya Migori guthie Kisii na Hispania. Sisi tunataka hii mambo ya uchumi irudi chini, Ruta tufunguzie kila kitu irudi chini, na akimaliza hakuna maandamano yenye tutafanya. Maisha ni gumu kwetu. Uchumi ni gumu, hata kuna Kenya tunaweza fanya, hata Kenya tunaweza pika hakuna. Lazima tuende maandamano tutafute right yetu. Maabithaa a borithi ona kuhanoro uguo ni mathatirie igeria ria arurungania ya gukira darasha ya rũĩ rwa Migori iria nyitithanitie tauni ya Migori na icigo itiganite. Leo ilikuwa public holiday kwa Wakenya wote na tunaandamana kwa amani. Tufanye maandamano kwa amani. Mapolisi utuache tufanye maandamano kwa amani. Hindi ya nditimurano eno gutinaga nguraro amwe nao makirigiriria gwikio ngono amu Mururungano eno nirekerirwo mukana thirikari ikiuga ni mugaru na watho. Jana nilisikia kama police boss wa Nairobi alikuwa anasema ati maandamano ni kinyume cha sheria. Chenye nataka nimuulize leo Boige, kama high cost of living ni sheria inakubali high cost of living? Ona kuhanoro uguo maundu mauma ngurani thiini wa icigo imwe cia bururi, mihang'o ya o muthenya igithie na mbere o ta mutugo kwa muhiano tauni-ini ya Mombasa kuria ugitiri ukugacirithitio igeria ria Mururungano eno rikiringa ihiga. Hadini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadiro.